kita ni banyak terlepas. Setengah orang dia kata, jumpa kita, dia kata, hampa untunglah boleh pergi Mekah, doa Tuhan terima sana. Ya benar, itu faktor tempat. Tapi faktor masa dan waktu dan amal yang paling dekat hamba dengan Allah ialah semasa sujud. Tadi kita semayang ada 6 sujud. Sagi Isya ada 8 sujud. Banyak kita terlepas untuk kata, ya Allah ampunlah aku. Ya Allah beri rezeki pada aku. Kita terlepas. Mungkin kita sama dengan imam, imam cepat. Sebab itu kita salat malam. Kita sendirian. Sujud boleh lama, minta lama. Nabi suruh kita, fashtahidu fi doa, sungguh-sungguh doa. Doa. Bayangkan satu orang bangun qiyamul lail. Waktu mustajab. Perbuatan yang mustajab. Malam 1/3 yang akhir mustajab. Sujud tempat yang mustajab. Sebab itu Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah disebut antara sebab dibawa rezeki kepada kita ialah qiyamul lail wal istighfaru fil ashar, dan istighfar pada waktu sahur. Istighfar masa sujud minta ampun, selepas daripada sujud duduk, lepas sembahyang bangun bagi banyak masa sikit, sejam, kalau yang rajin 2 jam, minta, Allah akan mendatangkan keajaiban rezeki dan kemustajaban doa yang tidak terbayang oleh fikiran kita. Apa yang kita sangkakan mustahil, ia tidak mustahil apabila Allah Subhanahu wa taala mengkendakinya.